بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده هندبانغ مولين برنامج إمها بدن ترنا مرحبا دنوا أده هندبان برنامج كي Ministry of Islamic Affairs كم هفتاي جبس هوم أده أنغار ميدهوه كنستي برنامج أده ألومه مي برنامج بينما كي هم ديني معلومات تيجي تيبه جنستينو adi hasagotegga dini maulumat tege handan akoddin algome eki goiggota tiebe funa dini maulumat tebe genestemu mi program ko mi balani algome hama podan handan koddinu mogotu mi genestebe maulumat tege genestin mattaka ehenkam algome hama program to terega takrar kom hama wahagata takrar kurum fursat hama eboy adi ma Allah subhanahu wa ta'ala algome na angwa fawani handan koddinuma adi handan koddinuma ki mu'minuna faada hori kamek kamuga ehenkam algome mi balani mi program ge terega mi maqsad hasil kureveto adi algome program kuriyad dairuga ham komme dohege program goes dini ilmu werin e bare wadagen debba algome na kiga algome dohaka kandala mawdu ka gule gotun tibe funna mawdu matta genestir mattaka egotu me algome na ki bare wadagen debani Sheikh Ahmad Maumun adi Sheikh Ahmad Azmat Jamil debba funna program marhaban adi algome miedu wahaka dakkan mawdu badairu algome ham muhim mawdu ta kan algome na faada libeni mawdu ta ka algome wahaka dakkani beenun ter mawdu ta ka algome na egen filawala ta ke libeni mawdu ta kan wahaka dakkani algome kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya pala badairu ekalege faanu ge haya pala ekalege faanu ge rasul kamuga kurmati wada ganna vi komme kame ge teren wes algome na eta filawala ta ken e bali bigende ege terege salgome hama wahaka dakka em mawdu ki isra mi'raj ge wahaka me dalgome dakkani mi hadisa ya gule gotum mi hadisa ge hiyaluga mi hadisa an algome na libe filawala taka mi hadisa ya gulfawa kantaka gule gotum adirat kura mi mawdu ge daira ge teren tie be fonna beenun ter mawlumat ta ge algun geneste to mase kurmugin dan shayad mi am furtum kama ka algome ham ku taaruf kolmu gotum mi mawdu ge me isra mi'raj furtum isra aki ko ba bayan kol de fanto بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذا دم فاهق وكن دي فدان أقول منك برنامج مستكون هذا أنك دينه وقتون جنست برنامج هذا بين موضوع تاكي تكرار مثلا موضوع تاكي نامس أي هما إذا بيجي واقع دم فاهق فدان أقول منك هذا أنك دينه فائدة تكيواني هذا إسلام يراجع كي حقيقة كويس إسلامي تاريخ هو أديكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة بلوغا هنگا فاوا ورن عادي خلاف ورن مهم حادثة دين بعدين هر برنامج में حادثة के हुरिया वाक़ तक حادثة اللي بدأ في الأول تك مي كي أول من كوربين كمان نامس وقت أمين بركم أول من إراد كوربية مهم بعد هيك على الوالد وتو إراد كوربية كوري جندان هذا اتفاق كورفدان أول من إسراء معراج من لفظ أول من بينهم كرم den algorithm tereng hama gina mi honna isra mi'raj me bonima ekon hadisa ekkan algorithm ne evata sabur kore vigende names tan kala fon ko visnada kam gawani nama ilmi ko algorithm bada kamani nama isra elafsu mane ko bato kon kametto gen de ha ko deni adi mi'raj elafsu mes me de ha ko deni kon kametto algorithm me wajhe godo ko visnada fikro kolla dirasa kolla den isra bada kam gawani nama are boga mi lafsu me benum kore ne re ganduga ettano anettano madhyoma not ettano datur ko fadiyoma are bahog isra mi lafzo mi benon koreveni de mi hadisa algon men badal mes algon men fenige mi dani mi fada gotaka ei re gandegge wagotegga kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam korevon ekale faana kon korevon daturega wahaka mitage mi annani den mi wahaka mi lafza mi gotuka hama kirtu qur'an gos al-isra suratu pratama ayatu gos Allah subhanahu wa ta'ala wani angawade wafa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina mi ayatu gos Allah subhanahu wa ta'ala mi angawade subhanallazi asra bi 'abdihi asra mitaga benu kore lafzo dengata fi'l ataga asmine Allah subhanahu wa ta'ala hustor wanta kam bod kama ekalange alagen ekalang alo kitma nabiy sallallahu alaihi wasallam agen ere mi masal haram masal aqsa ya gendevi ilahe ehma bahogotum sama ana lafso mi annani mi istilah gotum dan itora bala kam gawani nam ei masal haram masal baitul maqdis
kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam agen regande ge wagote geterega kurewun daturu yan isra mi lafso mi benun kurawani den mi komianane mi'raj mi lafso den mi'raj mi lafsan arab hambala kamani nam ei maccan erun tirin maccan eruma benun kurawe lafsami ben maccadyum maccan ero den e hadisagas de daturenge baade e daturaki makkaga haramun baitul maqdis kurawono daturu ane daturaki baitul maqdisun den malakoti alama e kurawigen de daturu ei mi'raj ge lafsun mi annane em ei kurgotaka dannawa kam goni nama isra mi'raj mi lafsun mi deha kodde maaneke شباب من يعلو من هم مي شو أزمتك واهك فلان سلام من نيجي ميديا كور تعرف كي ترى من سلام نيجي جوهر بودو كامي كي واهك كارو من ميديا كن رسول صلى الله عليه وسلم ما يبص إذا خاصة كانت تك ميجي ترى كل يوم ما كانت تك كي واهك تك كم باكير رسول الله إسراء ميوراج جو مي هدية ده بوم جسير ركي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أده مي إسراء معراج جو واهك ده مي إسراء كي كوباك ما معراج كي كوباك عن شيء أزمت ورنا فاك ده وفا كروكم ade egotung mi arunmen mi isra mi'raj ge hadisa lobati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya gulwala no te kale ge fanan e hadiya e gotuga e libi devumuge sirraki kobato ekamamedu balala eruga mi ebori kanta takefahaga korebe egotum bala eruga lobati nabiyya sallallahu alaihi wasallam deena gwale vumuga mata mi dawat feturumuge kale ge fana kurimativi makka ge quraishun ge faratun kurimati wamundiya mi hiddatikan note mihunge faratun eklege fana libertane ve hiddatikama adi mi muslimunna libamundiya aniyaya dutturata mihuriha kantattaku gaves nabiya sallallahu alaihi wasallam wara ketterikama eko adi ege iturun ashabe kalunnaves ekamuga ketterikam beenun kurevuma eklege fana irshad devwa fawa dandi walegga adi hamaya eko den eklege fanuge mi lobet ambikamalon khadituge fan awharoma eklege fan ko bod bebe fula awharoma mi huriha kantattaka gulifa warabod hiddati kamegga eklege fanu uluvamandiya wagutaka dimavi ngeto ehme dimavumuge terega den arun me mizamanuge bahurwen kiya dannawa kamuga wanama mi waraboda mayusefanota mi ingiresi bahakun dannawa kamuga wanama depression na ifada halatiga ekelefan honne ekelefanu ge huriha kantattakegga emme boda rakkaterikan devve ekelefanu bod bebe fuls awharwuma adi ege iturun mi ekelefanu ge lobet ambikabeno khadiyatiga fanu awharwuma mi dehitama effahara meduwari wumun ehemwegen mi tarikh ga mi siratuga liefave e aharan ehitama ga harugotuga liefave mikahada gotakan oi dandiwalige terege ekelefana e libilevvi devvi hadiya gotuga manege hippulan hamajehum genes devvumattaka Allah subhanahu wa ta'ala eklege fana devvi hadiya gotuga himenigen da kame den eya eko mi gulifawa mi wahakataka gulifa nota mi isra mi'raj ge hadisa ge kurin nota mi sharaf devvumuge kurin e demeduga di hingafuri kantattaken e bori bay kantattan e detere meduga den shazmat sfaha kore fadan alonaka sienwe mi libife wagut kologe terege muli hadisa ekkon kiya tafsili gotege daka eha waguten nodi behne skuru goteka dannawa kamga wanama ege kurin ekalege faanuge hippulu make mefulu irvumuge wahakya hisab zamzam fenun doelwa saaf kurma fo em hisabu mi annani ekalege faanu e datur fula mane ki mi mativeri datur fulu malekuti alama kurevuma mi kande elwe fawa datur fulu eme datur fulan ekalege faanuge hashikola furana fulu ngeto ekalege faanuge hashikola furana fulu tayyar kurevuma taka kurevunu kantatteke gwahaka mane ki hisabun alon menna mi engige mi diyei mi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge isvediyaha faafataka adi fahun kurawwana faafataka fusswa devwa fakeme ekalege faanuge hippul nangawafa zamzam fenun doelevun wahakeme mi alon men mi misalaka mi zamanuge science ke daira nota medicine ge daira balafika mugavana emme fortama kurevunu mi operation ka wan ngeto
eme furtama kuron en operation ka wana eme en operation kurun hituge operation ek kurei fami harmeti ingedo eme ei den alon menna gabul kuran datikama ka vedana ehennama Allah subhanahu wa taala ge kuladum wanta kama Allah subhanahu wa taala e kamakan irada kurawwa fe kama kurawwa fe nama ekame medweri vedana warak gina goitten e bore bayan kurawwa fa eme ege tere himenigenda wara aligada misale nabi sallallahu alaihi wasallam ya isra mi'raj gere e hadisa kurin eklega fana e medweri kantatta den eayeku hisabum feshigen mi annani isra nota mi makka ge masjid haramun eklega fana mi palestine ge masjid aqsa ya wadagatun den e hadisa ya alonmen mi hisabum feshigen den hadiyaye gotuga libigen dia echege wahakes mige terege wa ade ege terega mi annani asluge eklega fana ki ek kurim ves mane ki mi daturu fula eklega fana wadaga tumge kuriga ves eklega fana ki makka ga ahulunge terega nota makka ge quraishunge terega eklega fana mashhur efa wani tedwari amana terega gotuga em mi gotuga hunnevi kamuga vi nama ves makka ge quraishun eklega fanuge e risalatuge wahakaya inkar koramundi ehen mihen oi dandiwaleg ga eklega fana mi hadisa ge terega nota isra mi'raj ge hadisa ge terega eklega fana mi devvunu hadiya eki muli alonmen qiyamata jehenden ekamegge matige demitibuman Allah subhanahu wa taala khanda alwa fawa alukamegge wahaka in namaduge wahaka eme den adi edemeduga hingafori kantatta maneki sidratul muntaha enota haywana udan ara wadagatuma demeduga edemeduga hingafori kantattaka adi eklega fana edekkevi mu'jizat eklega fana edekkevi mu'jizat ki ei alon menna mi kiritma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge siratun fennan hori kandate kenota isra mi'raj ge hadisa tafsili gotegga bayan kurawwa fa effota wargina foitten e bahuri em effottaku ga war tafsili gotegga mi daturu fuluge kantatta bayan kurawwa fa eklega fanu e daturu fuluga masjid haram wadagen namadu direkkai namaden nabi bekalunna ko rasul bekalunna ko kure viwahakaya adi ege iturun mi komme udakan ara arun miken hain ude mi kiyen ehnoto em hain udun komme udakun eklega fana kurimati wadagen note mi dimavi kantattaka mi huri ha kantattake ves mige terega mi eklega fanan e libilevi hadiyage wahakayan arun men ishara kurakamuga wanam e huri ha baatake sege terega himenigen dan ade deme mamon fa korve baatake ko chama itur kollam ngeda ade kitma nabiy sallallahu alaihi wasallam dinagen wadagen eklega fana gomga mistakonna goalevvi hama emihunge me hebattaka emihunge hama rangala kattaka emihunge hama haya bajur koddo mattaka ekalefanu gamil agenda an oygen no gotuko bes hama heme emihunge tere ekalefanu ki emihun emme lobwa emme itibar kura hama emme gang e kore kotugo hunne be fulan ade dem fa kore fadan allamino ga lakabes emihun mani emihun ekalefanu difa efada matiwer magamegga efade matiwer me itibar kore magamegga honne be kalako ade mihunge hema heva la ilaha illallah me kalima kiyamun emihuna we ha balanu gane efada mar bodu odago kamaka ade kaunga sawan hamakna balanu ko tekanu ekalefana gona ko jesson kon echi kiya ade kalefana tababi hona was ekiki aniya ko dawat feturman horasala dawat gabulu ko mehme mon hagegatu gas war insane itri kalefane ke sallallahu alaihi wasallam insane malaikatan no em insane ka vitiwe insane ga shuur ta kalefane sunnan ehitama ekama deravon onnani amaya ko kalefane ebura masaya ko revure kalefane em bodu ehitere kama kara katere kama tewmongen devi faratike kalefane amikamal khadija radhiyallahu anha adi abu talib e siyasi ko ton kalefane rakatere kan devmongen debe fula e gawmuge ewogoto isweriye kan honnevi abu talib kan wati abu talib ge rakkaatiri kam hori beflaka waati mista konna sekalefana hosoli gane beenun goten hada beenu chikiya efrusate ne siyasi goton kalefana rakkaatiri kan dewamangen devi abu talib adi geeteren divamba ehiteri kama ebbaruluma adi horiha gotokom bas ehiteri kan for ko dewamangen de faratiki khadija radhiyallahu anha horiha gotokom ama den kiyana kamenne ge ambege faratun libenje ehiteri kama rakkaatiri kama horiha kamenge mudulum kam gavies nafsani gotum be kam gavies huriha kam gesam bodo hitere kam for ko dem gende khadija mi debe flom mes avhar wege medie en aharega me war bodo fun hitamta hage goto gosli bigen dan li wada gannawan algon misnali bigen efada fun hitamta hega wanikon allah subhanahu wa taala mi fursat not mi niyome not mi ade khilaf
me daturu ekalefana mi devvi ekalefanu hitam tafiluwa devu masha ekalefanun ki Allah Taala hadaratuka kiha mativeri bekalek ekalefana engew masha adi Allah subhanahu wa ta'ala mativeri boditi ayata kom bay ekalefana dekkew em egotun ekalefana wara bodu sabit kam haqiqatu ges libikin di hadisaka mikantata wegen di ekalefan dawto kuriya wadaagatum itur hivvare itur sabit kam libikin diya kam kamaga mikam wegen midani wegen midiyei am hemme demeswa kore fadan me e daturuga ekalefana wara adi khilaf kantata fenigen diya surge manzarta surge kantata narakaga kantata mikantata ekalefana Allah subhanahu wa ta'ala dekkevi am hemme den koringa baage ba annan teeda den hisaba wadan em ekalefana wara muhimmu haqiqatu gas daturaka wegen diya daturaka kamaga me datur wegen midiyei malumenna me rasul sallallahu alaihi wasallam libigen dia hadiyaage gotuga demme me wahaka deke un eruga algomenna me hadisage teren wahaka dakka eruga emme boda faha korwe ekkama kimi me urajuge me hadisage terega muslimunna ves wara bodu hadiya libigen die ekam dekamashe wahak fuluge faha korwe komisara kami namaduge wahake namad de algomen kama aduwa wahake me isra me urajuge me daturu fuluga namadu algomen hadiyaage gotuga libigen die wahaka emme sama handan akolluma gotu mi hakan hinga diya gotuge wahaka de hadiya kami wa gotuge wahaka komisarka bayan kol de fanato ade algon men den divi mujtama badakam gone namaduga wahake me ki algon men a wahake no birati wahake besno namas algon men dakkan je wahake takrarako ema egotu algon men geha wajibe besme wahake takrar kurun ade Allah subhanahu wa ta'ala farad korevi hin farad taka namada wara bur tafaten algon me fenigin abade e Allah subhanahu wa ta'ala hadaratan ekalefanunge ala ufulle mafahuga mi namad farad korevi ge mediyei ehma ehnihen alkantaka tafatu mativeri sharafe me namada libigen da algon mennge benge me hadisa hinga diye gotum hame heme furtama fansas namad farad korevum Musa alayhi salam badlu Musa alayhi salam ekuda kodde man edi denne Allah Taala hadaratuga denne man kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga denne man itara kalefana kas emri wadaage ekam edi dennevi megota takrar etafarak wadaage tama foga ema fahon fasnama ema kuda minwar kamuga ever kuda nuwana kamuga engivige medie namas fansas namadu ge daruma thawabuge namade gotu kalgo mena devva mani ame mizamanu gas ade mizamanu balakam goni nama dunivi kantataka me duniya kantaga me gafiluma duniya kantaga helligen diuma mole hayan ekamaga wet kolluma wargina kantaka ever duniyawi me majataka ufataka ampada kantata namas kantata dirasa ko kantaka me bisna fikru korwa ha be folon gabol korwa gotuga ade ekamuga egotan eta zamana heda ko fes emi hon nulibin ule hinhama jihman ufawiri kaman ha miswakan e me faha korakam ibarat mana spiritual me hashiganoga weba ruhani khana hashigana beenum weba jis me fenna me kaabota kecha me fadan ade hashigana ruha beenum wa khana se bole e nodbe kam goni na mahame unikan hosas korwe adi kitam maja ko duniya ga onu kam gas kitam de negani kama faaftan araga tum me onu kam ga wes mi mismano ga ekeke dirasa kora be from faha korwa hore hagegette kem me hodu mattaka eke mi eke diwa demal datur ko fe bohore datur ko fe muni dirasa ko misaka hindi dienu ga dirasa ta ko fan egen kantal libe to not a buddhist not ehem bes ko mes ka din hamagot islam dina me e bohore ekeke me hon me benum wa rohane khana hodumuge benum eke dirasa ta ko gen islam dienu ga tedma ko libefa ade efada bay mismana ke ehenihen dimadi mal dirasa ko gomes efurhema gotu ganno libegen emihemes buddi gabulun kura fada kantatte ke horunga sobun anaka islam dimas dirasa ko gen medinoga efada shoerun take efada buddi gabulun kura kantake netuma me benomege meole spiritual me khana egen libba de kan gabul ko gen me gotu balaka goni namad ki ege war furhema misale insana beenum wa ruhani khana ena libade par aadiya khilaf alkam namad gotu algon men kurakam goni namad denje samal kan algon men digen kurakam goni namad ki Allah subhanahu wa ta'ala
සීදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තිමා දෙමදුක ගුලවා දෙවේ ගුලවාලුමේ එහෙම බෙන් දීන් තව ගොන්න ෆදන් එදෙමෙ දක්ක මෙස්මීහක නොත ෆාදිරියක නොත එහෙම මෙස්මීහක මෙදොර කොගන්නෝ අලගොන් මෙන් දීරුග මේනනේ අම සීදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරතුක අලගොන් මෙන්න එබ දෙන්නේ අම එහෙම එකල්ලාංග ලෝබි කරබුනේ අලගොන් මෙන් ගිනගෙන දෙන්නෝම නමස් ඉන්සානි තබියතකි මීහක එෆාරෙච්ච බොන ෆිකම් ගෝණින එච්ච දෙම් බොන ෆිකම් ගෝණින නම කම කයිදි ෆිකම් ගෝණින නම දෙවන ෆාරන් එන ෆෙන්නේර නොෆෙන්නකම හදාප එන ඉග්නෝ කොල්ලාහ දෙවේත මේන නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලෝබි කරබුනේ අලගොන් මෙන් ගිනගෙන දෙන්නේ බේ මින්බර එකල්ලාංග නුරසා වඩගෙම අලගොන් නුදන්නවා කම ගෝණින හැම හැම මිෆද එත් මේ කම කියසවා අලගොන් මෙන් හැම වාහක දක්කන වරදියක වාහක දක්කන මවදුවේ කොරකො දන්නවා කමණින අලගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා mi islam miraj gerega mi devvi namada ki mi algonum menga haya heyogotuga duniya matiga sida gotega efarata mi farata nogo sida gotega demi hurumattaka waram muhim alkameke e alkam algonum men rakkatirve egotuga sabitwe hunnakam goni nama efara mi faradiyum miha rakkatir skodde matir alkameke mi namada ki mi algonum men yamedo kitam maraka wahga dikkese kolum nodafada sihi gotum belikam gavis اجتماعي قطن بالكم جاويس ده هم ريها دارك بالكم جاس إيه فائدة تعلقون منها كنا عادو نكرهها بدو نيومات كيهم الله سبحانه وتعالى إيري علقون من الدبي ورا بس بدو هدية كي حقيقة تجسنا ما هذا كده دم مش أزمة نماذج جواها كفاكره كنماذج فرض كره مجواها كيجي تريجا مي فرتما مي فرض كره فانساس نماذج جواها كبيان كره إيه جيتورن دين مي موسى عليه السلام بدل موسى عليه السلام مي بداروني خليك فانو قمتك مي هنن بركة مكشة واني هم بيم إيفوره mi lui kurevuma dannawashe migota dennu mun as ane fas namaduga wahake hisaba mi diye dieruga alonmen mi visnalam vi nukta mitanuga waram muhim hikmaten ebe ingeto hikmataki furatama faradu kurevi fansas namadu ege zata bala eruga e fansaha evves unikamen naade alonmen rekadwali fas namadu kurikamuga vias ingeto ege aligada hekke gotuga alonmen fennanga be kiriti qur'anuga eben alonmen bayan kurawafa al hasanatu bi ashri amsalha ema fas namadu kurima alonmen nenge be libe fansas namadu kurima libena dharmaya sawab mane ki komme namadaka misalaka fahe kamuga fas namadu balafiya en komme echka komme namadakan e dihe guna dihe magum balafiya fas namadu kurima fansas namadu kurima libena dharmaya sawab libena gotuga alumne lavwa fami wani den anen nuktayaka miga fahaga kuram vi kamaki mi reka duwal eki waguttaka bahalefa onna waguttake ge terega alunme mi namadu kuram mi jeheni demme mi shazmates fahak kurawfi mi min alunme libe ruhani nota mi iman terikamuge khana taqwage khana wes eba libbade adi ege iturun sihhi gotum wes waragina faida teke mige terege himenigen da kamek kamuga bayan korwa feden kommeswari bay dirasatan hedi february mi namada gulun huri bay kandataka gule gotun den sida mi nabawi irshad taka sida gotuga gulumen nekkamuga vies ane mi sihhi gotun kureferi dirasatakuga aliga bune mi doctor nota mi sihhi daira ge bebe fulum vidalo funa bastang ebohori ege terega ekkamaka miyana misala kalon men rokuga tibe wagutu rokuga onna wagutuga e onna position nota onna goi den ege iturun sajida ga onna eruga e onna goi adi attahiyatuga ishindegen inneruga mi medu attahiyata fahu attahiyatuga degoten inneruga inna gota mi huriha kantatteka balala eruga wakin khasa gotegga mi rukuga onna waguta sajida ga onna wagutuga mi wagutaki mi alon menge mi sekundiya le dawru kuno sekundiya hisaba mi le dawru kurumuga wara bodu mi fahikame for kodde kame kamuga egotan onna position e nota onna halatu e ema ehuriha kanteke se bori bayan kurawwa fa den ege iturun alon men misalaka namaduge harakattaka visnafi kamuga awanama tankole mi kigada mi kasratu kurumuge niyate ekahala visnumegga balafi kamuga awanama namadek kon nimigen da hinduga e derekon namadek kamuga wes namadek kon nimigen da hinduga alun men ga hashiganduga kasratu nulibe emme gunawane nuhunnane bunyas dogakan nuwa daraje hashiganduga huriha gunawantakan eba furihame kasratu libbade doktorun alun men gatuga bunane mi tirivanya nota guduwanya tirivanya echen nagan tirivanya wage gotakashe tirivanje heni mi ishindegende teduwaires waki gotakashe teduwan jeheni mi huriha kanteke sebure bayan koraba nikam visna namadu galon me khushweter kan gerani ki koranto
e rukunun ane rukunun naqluwa iruga mi madmatirika gennan jehni kivegento maneki kulli haraka genumuga badalga madmatirika mak misaka rukuwa darugas e kulliyaka rukuwa mehen tiriumuga badalga madamadu ritika rukuwa tirifa hama jehila firkolok e dua kurun e ewagot kol den hama te dua iruga sam madamadu ritikon te duela fashigandu sida kolla firkolok hashigandu ekika sida kurama fahuga den sajide eddiu e mi huriha kantatek wes mige terega eba shamil wegende ehma dirasa kurawwa befulun nota mi namaduge kantattaka behegotun mi gairu muslimun wes mi kantatten eba dirasa kure inge to alon me muslimun ekanyennu gairu muslimus mi kankan dirasa koffa alon me misalaka mi zamanuga mi waraggina faratakun eba physical fitness ke gotuga tafatu ke kasratten eba kure e kasratu takuge asla rujuwa vejje kamuga awanama ete eba gule namaduga alon me genna haraka ettaka mi awme isra miwrajige wahakeke war fula mawdu anika namaduge wahaka mi adi evver fula kom salgomena dekki dan wahake kanne hem awme namaduge wahaka den ham kuda kom medu kanda dafa hem bataka fursat dinum gotu awme rad kare ham namaduge wahaka hem program ge terega ham tafsiri goteke dakkan ad awme mieduge me wahaka dakkani isra miwrajige heluga algomena liben hori filawul tawge wahaka adi isra miwrajige mi kandatta hinga adiya gotuge wahaka mi kama golifa wahakata ad mi handuma program ki Ministry of Islamic Affairs ungeneste program komme haftaege homa adi angar de do halgome mi program mi genesten algome mi program ge beenuma ki tibe fonna hama dini mawlumat ay genesti dini mawlumat oge handa akoddino adirat kore hama kuriyan hor bato terege isra miwraj ge mi mawdu ge daira ge teren tibe fonna beenun ter mawlumat ay geneste to alon masay kormugen da shamamon me algome hama mi isra miwraj ge wahaka dakkayer ge me forto hama isra miwraj ge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam as bayan koddevvi hisabum wes bayaku ekama inkaru kuri detta eruga war bodan hama munafiqum ves faaluwegen dia hadisa e gotuga men ehisamum feshigem war bodan hama islam deenuga aduvum mikamuga dekolu eba hada hama islam miwrajaki nuhinga kamekama mi hadis kamiwa kantatta ki dogekkam sabit koddin mattaka waram gena masekkettake eba koddeba shamamunga wahaka fuluga kurim faaha kure ve nukuta mi rasul sallallahu alaihi wasallam mi datur fula tayyar kodde gumattaka hippulu nangawafa e saaf kure wahaka eves avagigatu bunakam gonya malgon men hama ammuku visnumakum visnairuga gabul kuran kurin vejjam waran unda guwahake kavedana henna mes miyadol gommen mi hibbadal kurun noni hitabe gule gotu mika kantatta kurun medically visnadis ma bodu unda godakan nuwe enko maano mihar olgommen ilma mi gabil kan difawa gottaka balairuga mi befulu mustashrikum midakka wahaka taka algommen raddu devidana kanne mi visnumu visnadi kamugo vina miskoba mi kamuge tafsilaki ade mustashriqun not orientalist geto emihunge maagandu e beenumaki islam deenuge kankan furatam emihun ham mi mane ke alonminge mi qur'an adi mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge siratu adi sunnai mi huri haiche sema dirasa qur'an geto adi ege iturun muslimunge islami eki gaumtakuga muslimunge dirulumuge wattafaaliya de ulemunda gota deenan amal kurumuga gengule mingandutaka hamataka usultaka mi huriha kantatekes emihum faraveri balani furtam dirasa kuruma fahuga emihum mikura kamaki eki tantanuge eki gaumtakuga amal kurumuga tafatu goittenge burta misalaka mi mazhabi gotum wes ebur tafatan asanota eki gaumtakuga amal kura deena ulumuga ehunna mi farwa terikama farwa kudakama mi debase baade eme e huriha kanteke dirasa kuruma fahuga emihum mi hada gotaki e hustantam unnana e hustantam furalu mattaka emihum mi hada gotaki emihum beenum wa mi khiyal teke fikuru teken ede tere fattaluma fahuga den emihum mi gennani mi alolmenge sikundita dovelumuge haraka fashani hisabu eme ege terem feshi kantattoge terem ek kame mi isra mi'rajge hadisayaki hagigatan nunkamuga mi ustaz mahir tifah kore fadan ei hagigatan nunkan sabit kurumat taka emihunga harakatta feshi ege terege emihum me bunani mihar ei kiye evves technology en note kahale evves kame fahiwe fai zamane nune den anek kolon e gota e kahale eche mi ekelege faanu datur fulu kore vi buraqo ga wahaka ei kiye wujuduga eruga huriyechevves nune maake mi ulunu echchekkam evves payeke inge echevves nune mihaku dun echevves nune එහෙම වීම මේ එයි හගීගතෙක් කමුගේ බුරෙන් නුවේවේනේ මිකන් ෆෙෂුමට්ටක ඉංගේ තවසස් මාහිර මීග අලොන්මෙන් හැම මී
ವರ ಮಿ ಮೌದುಗೆ ಫುಳಾಕಮ ಹೊರೆ ಅಳಗೊಂಡ ವರಂ ಹಮ ಹಗೀಗತುಗೆ ಸಮ ದಾತಿಕೊಂ ಮೆವಳನಿ ಮಿ ಮೌದುಗೆ ಮಿ ಹೊರಿ ವಾಹಕತಕ ಹೊರಿಹಾ ವಾಹಕ ಇಶಾರೆ ಕುರಂ ವೆಸ್ ಟಿವಿ ಮೆದುವರಿಕೊ ಇಂಗೆ ತೊ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆದುವರಿಕೊಂ ಎಮಿಹುಂ ಎಬ ವರ ಗಿನ ಮಿ ಹರಕಾಯತ್ತಕೆ ಗೆಂಗೊಸ್ವಿ ಇಂಗೆ ಗೆಂಗೊಸ್ವಿ ದೆಂ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಮಿ ಬೈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಂ ಉಫದ್ದಾ ಬೈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂ ಉಫದ್ದಾ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ මිම ෆෝර්කොද්දෙන් බේනුම්වනි මී අනේ ඛියාලි දුනියෙ ගෙච්චිසේකේ ඛියාලි දුනියෙ ගෙච්චිසේ මී හගීගතෙන් නෝනේ සාලක බුරාකුගේ වාහකයව සෙමිහුන් අම හුන්නානේ මී කාටූන් ෆිල්ම් එකෙන් හදාපන ලාස්ට් යුනිකෝන් කියයිච්ච බේනුමකි ඒ දක්කාව දෙන් අලොන් මෙන්ගේ මී උඩ කුදින්න මී දක්කා දෙනේ මන්සර් දක්කාලෙම දෙමෙ වාදකේ කුදින්න ඒ සිෆ කොරෙෆනේ කාටූන් කැරක්ටර් එකේ දෙන් ඒ හෙන්නෙන් නුවානේ අහෙන් නුහුන්නානේ නුහේ ෆියලාෆේ අහෙන් නුහුන්නා නුහේ මෙවැනි හෙන්නේ ඒ අස්ලෙන් නුනේ ඒ මිකහල ගොත දැන් හැම ගොත සුවරුගයා නරක සිෆ කුරුමට්ටකාවෙස් සිරාත් මුස්තක සිරාත් දෙක්කුම වෙසෙමිහුන් අම කාටෝන් තක මෙදුවර කොමිච් ඒක බේනුමකි අලුන් මිගේ මුස්ලිම් ලකුදින්ගේ සිකුණ්ඩිත දොවෙලොන් ඒ හගීගත නූකන් දෙක්කුමට්ටක ඒ නබියස් සසමෙරේ සුවරුගයා නරක දෙක්කවිකන් එබොයි නරකවන්තරින් අසාබ් ලිබෙමන්දිය මන්සර් දෙක්කවිකන් එබොයි ආදී මේ ස්වර්ගවන්තවරින් ලිබෙන් හොර නියමෙත් එක අධිකලේග ෆාන ඒ කවසරේ කියනු ෆෙන්ආර් දෙක්කවිකන් එබොයි එමෙ මි හුරිහා කන්තත් එකෙන් ඔයිකන් ඉගේ ඉරුගාවස් එමිහු මෙ හදාගතකි මි ඛියාලි එච්චකේ ඒ හැම ඛියාලි ෆොලේකේ මීරේ නුන් ඒ කාටුන සහර මි හදනී නුන් හෙයියේ මි චිතෝගස් මීරේ නුන් මි අස්ලෙන් නුන් නුන් හෙයියේ මි කාටුන අර කොම්මෙ ගොතකස් බේනු ගොතක බේනු ඛියාලි බේනු කොගේ කොම්මෙච්ච හෙදිදාන් නුන් හෙයියේ එහෙම මිකහල ගොතකන් මුස්තශිකුන්ගේ හරකයත් ෆෂාගෙන් එමිහුන්ගේ අමාස් ෆග්ගණක වී මි මුස්ලිම් ලකුදින් මානකි ජුවාන් මි කුඩ කුදින්ගේ සිකුණ්ඩිතක මෙමිහුන් චිපජෙහි නතිජයකි අලොන් මෙන්ගේ දුනියගේ කංකොලතක බලාලිකමුගා වියස් ඒගේ නේදවේ අසරු කොෆාවා වර බෑවර ජුවානු වර බෑවර කුදින් එබ තිබිකන් මිමිගේ තෙරෆාහ කදෙන් ටෙක්නොලොජියගේ වසීලත්තක මිසමානුගේ කුරියරුන්තක බලාරුගේ ඉස්ලාමීය රාජික හාදිසායකි ಹಿಂಗಾನ್ ಏಕಶೀಗಂ ವಾ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಎಬ ಇಂಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಜಮಾನ ಬಲ ಇರುಗ ಅಳೋಣ್ಮೆನ ಮಿಸಾಲಕ ದುನಿಯ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಹೊರಗೆ ಮೀಹಕು ಕುರಾಕಮ ವಿಸ್ ವಗುತುಂ ಎಬ ಬಲಾಲೆವೆ ಅಮ ಲೈವ್ ಕೊಂ ಎಬ ಬಲಾಲೆವೆ ಮಿ ಟಿವಿ මෙදවරි කොන්නත ෆෝනුන් අලුණුමෙන් එබ බලාලෙවේ එහෙම වෙජ්ජිය ඒ හිසාබන් අලුණුමෙන් ඉල්මු දතුරු කුරීරුග ඒ හුරිහා ඉල්මුතකගේ වෙරි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉල්මු ෆුලුගා ඒ හුරිහා චමා කුරින් වාකන් අලුණුමෙන් ගබුල් කුරන් එබ ජෙහෙ ngeto hema egota balayiruga islamiy rajiga hadisayaki nuwane kamikkamuga egota buna bunumuga evves hagigeten nekkan alonu mende benge alonu men ilmi hoduntan hodage miyadu kurierun taka hisaban ayruga hama masekketteke koggen ei ilmuge veri farataki khaliqul qawnain Allah subhanahu wa ta'ala ehm Allah subhanahu wa ta'ala alonu men ilmu devvi ilmuge kuda minwarin alonu men mi libeni ekam ilmus mi libeni alonu men hodumattaka masekke kuri waraka allamal insana මාලම් යහලම් ඉන්සාන නුදන්නකන්ත උගන්නව අද විරස් කලාංගේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලුමින් ඉල්මු හොදමට්ට කමසේ කුර කෙල්ම දෙවවාන එහෙම මුස්තෂිකුන් එදක්කා වාහකය අලුන් මෙන්න දෙවෙන් රද්දක් ගොතුගා එම්මෙ මුහිම් එක්කමක අලුන් මේක ෆාහක් කරන් බේනවා කමකි අලුගොන් මෙන් එබ ජෙහෙ අලුන් මුස්ලිමුන් එබ ජෙහෙ අලුන් මෙන්ගේ ලකුදින්න ඉංගේත ලකුදින්නන් එබ ජෙහෙ මිෆද කන්තත්තකුගේ සහ මවලුමාතු එම්මෙ කුරින් එහෙම් බයක් වෑස් එහෙන් ගොතකන් ඒ කියා දෙනුමුගේ කුරින් ඒක සහගොන් එකුදින්නම් එම්ම තුත්තරින් ෆෂගෙන් කියා දිනු ඒ බෙඩ් ටයිම් ස්ටෝරි ගොතුක කියා දෙන් මාෆ් කරවා තින් ඒ ආම් කොදින් දිවෙන් ගෙතර බේණු කුරා බස් මගු වීම ඒ කුදින් නිදන් එඳන් අරවා නතොන්ත මිහින් තිබේර ගේතරේක වාහකේ කියා දෙ ගොත විස් ඒ ගොතන් හදාම් විස් මිවාහකත කියා දී කුදින්ගේ සිකුණ්ඩිතක මි රංගල වකිහිප්පා ලෙවර මි මවලුමාත් කියා දෙවෙන් එබජෙහ මීගේ මිසමානුගේ හෙකිතකුගේ මච්ච බිනාකොන් එකුදින්න ගබුල් කුරේෆද බීදේකොන් ඒති කියා දෙනුන් ඒ මිස අලොන් මෙන කුරංජිහිෆාක මි මුස්තෂිගුන්ගේ හරකයත් බන්දු කුරුමට්ටක නොත එය චැලෙන්ජ් කුරුමට්ටක කුරෙන් එකමකම් ගාලුන් ගබෝ කරන අක්ෂල් අද ති සවාල් කෙවර වෙස් මුහිම් සවාල් කම ගාන දෙකනේ ඒ මිසමානුගේ හම හුරියාකම සයන්ස්ගේ වාහක මෙ දෙකේනේ දැන් සයන්ස් ගබුදුන කුරාකම් ගාණී නම දැන් ගබුදුන කුරා එච්ච නොත නෙන් එච්ච ගොතක බෙලෙගෙන් මෙදෙනේ එහෙම සයන්ස්ගේ අලීක කන්තත මේ zamanuga මේ සාපිත කොද්දිනම් ප්‍රෝ කොද්දිනම් ඒ මේ zamanuga සම අනේ දිනෙල මෙරේ සම කරවවා කම මේ zamanuga හස්ක ජුවානන කොරේ බහස්තවග ජුවානන දින ගෝවාලම මග මේ zamanuga මේ සයන්ස්ගේ හගීගත්ත බේන කොග්ගෙන් දින ගෝවාලම වර කාමයේ වසීලත වෙස්මේ
enti faha koregen tidiya swal korebe science ge alega mikanta nafi kurma bay kurama sekete ge wa kama dangal me kuriga dostaka bala kawani nam kuriga duniya lifane technology take fasiha take gottake miedum mani Allah subhanahu wa ta'ala fadlu wa tawri kama ko bayge masekata ko duniya tanawasfa kuriga etam mastu ho ko legen datur korwe hisab taka miedu madu go kolega datur korwe ge me wani fasiha wefa kuriga jiya hama den datur kofa amburi aadevena kam ummide ne korada turta miedu hama hindu kolega datur kolla hone kamburi awma me kantake smege misala ka du istenga har kan tinstega har kore wahaka dekevji kam woni na me hama gabul qur'ana wahaka tekenna namas miedu ekantam wani hasil wefa ezmanuga ettanu anettana dur hisab tago ekakoneka ka wahaka dekevene wahaka dakkafaane meke gabul qur'ana wahaka tekenno namas mizmanuga emme kodo kojjas miedu ekantanga ba gabul kore tur gabul kodde kan nuje miedu fennan hagigat ka wati em fada kuri ka mihun gabul no qur'ana to gabul kore ne nota waane kam se no qur'ana eta kantate ke miedu mane befa kuriyan tagas mata kendam kantake hinga dane egota misalaka javve daturutaka space me kantaka bala kam gaves me aharta kuriya bala kam goni nam mista kona visna alefane eta kantake me dodani hingamu handa daturutaka fauma ekeke me spaceship ta fonwa fa anaka genese ta hodela kurma maasan ek dokanaka olanda gose me honane me den bay me mika wahaka dekewa hindaga islam din ma fahatu gole dineke science me tim kuriara fa me hoda wahaka dekewa tanga baad me dosta kure bala kaawni nama e daturta korong e den hama e bihun ke bagas nekame fikurugas nekame ke bone vidan nama salgon men mikya me backward islam di e dina tabawagen tibi aadaga mesun e mi hum me war ma bodat kan tagabul ko gene tibi saste ganu fechige meda hame wes malakoti ala malake bekalun karawa daturta ki e etan ha saharega algon mun datur kora etan ha saharega daturta he gotuga emi e bekalun hindu kolage tere kora daturta ko algon gabul ko gene tibi muslimon naki me daturta kurma mikanta nudanna nege birta menno meke echita algon gabul ko ge metibe malakoti ala malake bekalon korba daturta ki algon men daturun kam gawani na metan ha saharege daturta ke bekalon hindu kola kor algon gabul ko ge wahagate ke itur ba ka algon ne ek bayan ko deka das ko deka menno je algon mete gabul ko ge imam wege emi hun kanta ga inkar duasor algon mete gabul ko ge me hagigate ke me algon me fata kanta ka ima wegen tibi kama ehma rangal adies me dugas science alega algon me sabita no kodena be kantan eda turda purikan algon gabul kurinje hagigate science ima me kur me heka be kantata sabita koddin kamgas adi ena sabita algon no koddebe no te ena hama convince waawar kiyano devena kanta ke bohori mege waki saba kon den algon me mes bon me jeheni to enes visnade me jeheni to enes visna me jeheni tiin eve inge kolodumanta farate mikamuga mikantata hingemuga wakan horiha kamaka kolodumanta farategge bellumga dashon e faratukun kurwa kante kam mege bade have ehma den wetan kolaki ekan gabul koroji kam goni name e faratun algon men nuisne fada komakamas meduri kurafane ekanta algon me jeheni den tabawan imamwan hisab algon me jeheni den timana men oke gabul koroji hisab ehma algon men komme kame sabita konno devena waki sabakon kolodumanta ilahege kolodumanta algon men sabitumu yagimu den algon men jeheni den bata eke bes kamen none war fasihe kameke egotabuna shame algon men kama me mawdu fashaga waage dekevre sam war fula mawdu ge gotu algon men war gina waage teke dekidana mawdu ge gotu me faha korewoni e ki gama algon men na komis hawerka ishara korewoni edu algon men mi'raj ge datur fulu rasul sallallahu alaihi wasallam eta mu'jizat take dekke ke suwarugiya naraka kanta take ves dekke veka den tafsili gotek ga di huriha wahake ke alle alwanu likam ge wen salman kommesar kam daira ge terem ves waage dakka da beje kana she mekam ge terem kommes kanta take ham bayan kol de faanta ade dangal suwada me islam din difa kur mataka bay farata kun bay kala korba masaka tawga me dinu kuri bay kala hage gettan eba nafi kolleve mihuna visna dinu goto mihun agabun no kofana tive yes be far korve kante kuri fori kante ke be fona egoton kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam isra mi'raj da turaki kalefanu hofan folegga
korbe datur fuleke ekalefan hashiganda eko korbe datur fun nuuneke egota bonna kam gawani nema mihun gabul kurumaka inkar no korana efada wan fulegga ekalefan mi tantan Allah subhanahu wa taala dekkiwiye punumakon ekamak mi inkar no korana taklo fasen gabul korana mi gotmi wa ngashe bunede namas algon iತರ ವಿಸ್ನಾದಂ ಇಂಗೆ ಮಿದನಿ ಅದಿ ಹೆನೆ ನೋನೆ ಒತಿಯಕೆ ಫಾರೆಗ ಮೆ ನಜಮ್ ಸೂರತು 11 ವನ ಆಯ ಫಾರೆಗ ಮಿಕನ್ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಗಣಸ್ತಾನೆ ಮಾ ಕತಬಲ್ ಫುಆದು ಮಾರಾ ಕಲೆಫಾನ್ දෙක වඩා ගන්න එකන්තත කාමද කಲೆෆාන් හිප්පොළු ඉන්කරන කරබේ e wan fulegga fenocci kamoni nama se hippolon kan tedu kofi kamoni nama e hofen tedu kor kam e mitagas menen hippolon tedu kor wahake mi ayatuk menen e farge mi ayagas fane kan sabit koddin wattaka namas ayatun ferige adi kodotan kolaka kiya daroga satarawna ayatuga menene ma zagal basaru wama tagha ma zagal basaru wama tagha ekalefan lawful eki farata kanude adi dekawada gatuma kandalo bafawatan fahana alas node ehema miyatuga menene lawful kantake dekawada ganne wahaka ehema lawful dekawada ganne wahaka annane hariganda akoko koronu dature kamu wati hamaya ku ever bodu dalile gotu kolgon men gene vidana ekalefan wada datur korabune ekalefan hashiganda akuga kama ei makka ga mihun ekan inkarakon ekan ma bodu kamakan hadalagen adi abubakar faana sekan dogu korobana kam mihun yagin koggen ekalefan arihan gosewa habaru dini hufa fulegge wahaka etir ekalefan vidalu namakan mihun e inkar nokuris ekalefan hodu etana wadagenne wahaka vidalu wiima emihun ekan gabodu nokon adi miwahaka ekalefan imamagati mihus yagina do qur'anak abu bakr do qur'ana yagina mas do qur'ana ehembege emihun abu bakr radhiyallahu anhu gariya gos midannawane kalefan sahib mire miwahaka wadakkave kalefan gabul koranga ayke tiyor ma bodit wahaka ekalefan dekke wahaka gabul kogane timan kalefan me honnawane ema ekalefan ge daturaki ei roha me hashiganda furana ekuga korebe dature kamga algonne sabitu ane me warogod e dalile kamga wegen dana makka ga mushrikon e kamak kuri inkar den kunes dene fadan kolodum wanta ilahi ge kolodum wanta kama me dolgon me egotan ima wej kam goni nema me bar bodit kanta bes e ke bes kamen none Allah subhanahu wa taala kamak iradu korbo me kanta wegen dana den hame hemme fahare gama me misalaka masal haramo baitul maqdis waradigu daturenge ಕೂಡ ಹಿಂದುಕೊಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ದಾಕಮ ಗೋಣಿನ ವರಬ್ಬಾರ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ದಾನಿ ಎವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಕಮ ಗೋಣಿನ ಎಬಸ್ ಕಹಲ ಸೂಟ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಚ್ಚೆನ್ ನೆತಿ ಕೀನಗೆ ಮೀಹು ಜವ್ವುತೆರ ಫದ್ ಬಾರ ದತುರು ಕೊಫ ದಾನೆ ಎಮೀಹು ಕಮ ಹಲಾಕವಾನೆ ಹಮನೆ ಎವಸ್ ನೊದೆವೇನೆ ಮೇ ಮಿಜಮಾನಕ ಸೈನ್ಸು ಗಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಕ ಫಾನ ವಾಹಕೆಮ್ ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೊಳದುಮಂತ ಕಮ ವಿಸ್ತಾರ ಅಳಗ ಮೆನ್ನ ಎಬಸ್ ಕಹಲ ಬೊಡು ಕಮನು ಏಕಂತ ಗಬೋ ಕುರುಮಕ ನಮಸ್ ಸೈನ್ಸು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಗು ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಅಳಗ ಮೆನ್ನ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ಒಳೆಂಗ ಅಳಗ ಮೆನ್ನ ಏಕಂ ಹಾಸಿಲ್ ನೊವೆದಾನೆ එම ෆහුන් ඒ ෆාහක් කරවේ නුක්තය ගුලිගෙන් ඒත අලොන් මෙන්න හම මී එකකොස් ඉන්කාර නුකුරාන් හගීගතෙන් එබයි ඒ මෑමීහාගේ රහිම් තෙරේග කුජ්ජා ඔන්න ඉරුග ඒ ඔන්නනි ෆෙන්ගන්නගේ තෙරේග ඒ කුජ්ජා හම මී හරකයි වෙස් කුරේ හුරිහා කම කුජ්ජාගේ ලෝ අංග නේෆෙන් හුරිහා ගුණවන්තකසේ බහුරේ එහෙම ඒ එයන් අලොන් මෙ ඉන්කාරෙන් නුකුරන් දෙන් අනෙක් වාහකේක මියයි අලොන් මෙන්න එබහුරි තෆාතු එකේකි ගොග්ගොතුන් ඉල්මි ගොතුන් හෝදුන් තවගේ තෙරෙන් හෝදි ෆයිබොරි අඩවර බාර දතුරු කුරා උලන්දුතන් හෙදිෆාය බහුරි අදි මි මිහාරු එබ දිරාසතක කුරමුන් දාකම අලොන්න් ඒගේ සීදා මි 7% සහකම යගිනනු නේතෝ එහෙන්නම සම මි කොමස් වරක ඒගේ බය ලියකියුන්තකුන් කොමස් වරක ෆෙනිෆාය බහුරි මි කොමාග මෙන්න ගොත ඉන්සානක ගණ්ඩු කොල්ලාප බයවම ෆහුගා දෙන් ෆහුන් අනෙක්කා වෙස් එත් අහරතක ෆහුන් එමිහා අලුන් අනෙක්කා ගෙනවමුගේ වාහකතක මිකහල මි දිරාසතක කුරමුන් දාකමුගේ වාහකස් අඩු ඉවේ එහෙම හැම එගොත ෆිල්ම් තකගේ සිෆාග එබොහරි බයවර චිතන් හදාප දෙන් අනෙක්කම කීමි නබියා සවසම ඒ හුවෆෙම් ෆුලක වී නම ඒ කුණිතනොත ආදයා ඛිලාෆ් කමෙන් අලෝනම සම හුවෆෙනුගා හම වරග්ගින කන්තතෙන් එබ කොල්ලම් වරග්ගින තන්තන දතුරස් කොල්ලම් වරන් ආදයා ඛිලාෆ් තෆාතු කන්තතවස් කොල්ලම් එකමකු ඒ හගීගතක නුවේ එහෙන්නම නබියා සවසම එරේ දෙක්කෙවි කන්තත්ත ඒ දෙක්කෙවි කන්තත්ත මක්කාගේ කුරයිෂුන් නම් ඇස් එකලේ ෆාන ඒ කියා දෙවීම එමිහුන් ඉන්කාර කුරි මා
emihunna ekan ei ekalege faanan hama hashikola furana fulun kurevi datur fulekkan dekkewmattaka ekalege faana mi ekalege faana emihun kuri suwal tawke tere ekkamakan ai ehme jami demeduge hingade kantattake bune deshe den e hisabun ekalege faana e bayan koddevvi e datur kuri gafilage wahaka ehme e gafilage wahaka viden emihun mitibeni e gafila embori annana bagutege intizaruga embori ama emihun suwal kuriruge hame e bune kamen etanuga nabi asasam mi vidalo gotan e gafilage terege kantata hingafa hori ehme anekkolun e sifa kurevvun e tantan hori go sifa kurevvumuge wahaka evesama ekale faana vidana mi e sifa kurevvi gotan e tantan hori kan mi hori hakante kes fenigen dia ehem wema e hisabun aso hagegatuga mi ekalege faanu hashkola furana fulun kurevi daturu fulekkan alon menna sabitwa ekkama ki den mi zamanuga e bohuri misalaka mi time travel kurumuge wahaka ya mi kan dattoga wahaka misalakan alon men mi dakkani miharo javwadda wahaka nota massa handadda wahaka mi dakkani hada bar speed egge mi daturu kollani hada bar speed egge mane ki adi bimun eti nattali ege hunukan nukendenis ege dumuga asaru nukendenis eti alonmenge lolenge ba gelle ehema fudewaregge bar speed ege ba daturu kure ehem vejji ya miedo alonmene science ke tere mi hodun taka hisaba devunu iruga kive bae evre mativeri faratakun evre ma furihama ei bayaka mi mojizate goto kame dekkewmattaka medweri kurawwa fe kamegge wa kalonu mi dakkani ehem vejjiya ekam vun ei mustahil kamekkamuga bunun egota hiten erun not egota gabul kurumaki e vesalegga kurevigen wana kamenno शाम हम प्रोग्राम निमादा होते जे वाती में तो के में मौदू के दायरा के तेरे हम बेदन तेरे ना इंफॉर्मेशन को तो देवानो ने बाइक को तो विदालवान की के तो अदे मी हादसा की मी उम्मतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी उम्मत को नबिया हासे को नाव का ओनी ना मी उम्मत को नबिया हासे को ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवी मतेवरी शरफ के ए नबी बेकलक ए रसूल बेकलक देवा फानुवा मतेवरी शरफ के अदे खलीफानु गे शरफ के तेरे अलगो मेन मी होदवा देवी नो तगिनस देवी मुहिम हदिया नमाद ए अलगो मेन ए आमेद फरवा कोडकोगन गोतकस वानक वनुना अलगो मेंगे ओफलटक अलगो मेंगे हयातुग बाजुर कमटक अलगो मेंगे दे दुनियागे हया बाजुर कुरमटक एमे मुहिम कमके मी नमातक फरवा तरियोमे ए नमातक अलगो मेन हम em farhim gotuga farwatiri ve farhim gotuga ada kurma samalkan denje then adi kurutan kolan itor kollan dem wahaka ga tan kolan time ga wahaka ekalefanu waragina waguttaken heda kore wahaken nani names ekalefanu gandorun nikom wadaga hindu kolege hindu kolle names hadisa ke bodu hadisa gina waguttaken nagan kine me eti guluwani the mismanu ko sibana wahake baika science fiction film to gas wahaka to time traveling ga wahaka time mika chite ga wahaka tem bor then ඒකේ නුවානච් කියා ඒකාන්තක ඉන්කාර කොම් මිහුන් ලෙතන නොෆෙන ඒ ෆිල්ම් තක ආදේතර ඉන්කාර කොම් මේ චිලිය නොත පෝස්ට් හදා නොත මුසාහරා කොම් ඔලෙතන නොෆෙන නමස් ඉස්ලාම් දෙනක ඉස්ලාම් මුරාජිගේ වාහකොති මේකම ඉන්කාර කොන්ත කර දැන් හැම හැරි පොටර් මිකල් දෙ ෆිල්ම් තවග සිවර හා හොරා කාන්තක වාහකද ඉන්කාර කරා බෑ කොන නම ඉස්ලාම් දෙන මේන කම ගොති මේකම ඉන්කාර කො කාන්ත කරාතන අලවන ෆෙනගෙන් ද එම්ප ඩබල් ස්ටෑන්ඩර් අලවන ෆෙනේ දුනිය කාන්තවගස් then time balakawn in a zaman me algorithm adag me visnale gotum kamagas me visnale wen misalagen wona devidane relative etchen iresmbunaka relative etchen then armone nisbi etchen e demi hekan wagote kamaga ek gotaka eddigumene kamaga wakan misalaka nidafonna me kaarega masekate koran honta kaarega me heku nidala me teduwe फसरक नो दिहरक मेटो निदा है मितदु एकम एन निदा फेदुर एन हीवे हम कानक गडिय देगडी नो वर गिनेर निदा फे मी एलेवने बै फर दिमावा कंदत के वर गिनेर निदा फ एन वर गिना कंत के ही होफेन तक के वर दिगु होफेन तक एत मसकत को ओले फे मी एलेवने गडिम बेदर फसरक मेट मी हां मी गित कोला सब आद एतन इरकु निदा फेदुर हम ही कोराने हम दे लो मराद हम लो होल वालेवने मे එහෙම මේ දැන් අලගොම හිසස් කර මේ ටයිම් ෆරග ගවාක මේ දෙකවන මේ හැම හැම එහෙන් ප්ලැනට් තවග දොස්තක බලක ආහර්තක බලක වනේ දුනියේක බගතක දිමෙන් නොවේ දුනියේක එන් හර එතාග තිරිසාර වේදාන දුනියේක හර එතාග මදු දොස් කොලක බස් වේදාන එෆදෙන් අලගොම nes ෆෙන්නන් හිසාබෙන් එච්චමේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අකුළු මන්දකම හැම කුඩ හින්දු කොලක තරේ ඒ එත බාවර් කන්තක හිඟාන බගත කමග සම කනලොන් ඒක ශිකෙන් වාකම ආම හැම කවුසරතක මෙයන් කහු බාගය මෙහෙම මෙහෙම එතන් හරේ බන්දක
hoholaga mehun enida ninjege tibitibun bes Allah quludumantaka fennen hori hagegette kemme mefada Allah quludumantaka ma dolgon men imawa kam gonina me kalan quludumantaka imawa kam gonina ma demme hori kanta ki adi sense me hoda hodun ta ki algo me kanta ajab antares panje kanta kenno mege ade mi demme fahakore kanta ki hama mige tere galonuma visnave kan den anekkama ki mi namaduge wahake hama e devvi hadiya alonmen e bajhe rangalugotuga deme hettu mattaka e namada nula alonmen dine furihamen nukureven ema namada denje samalkam mi hadiya ekelega fanen e devvi hadiya ge agu nota mi isra mi'raj ge hadisa ge agu alonmen emme furihama gotuga wazan kureve kamakam wani nota e hadisa alonmen hituge aden gabul kurun kamuga beleve ni ekelega fanen ere e devvi hadiya evves medweriya kanula sida Allah subhanahu wa ta'ala ge bas wahi kurawwa mi mane ke hen huri halate ge jibril fan medweri kurawwa ehennames mitanuga evves medweriya ko neti sida gotuga mi ummata fardu kuravi alukame gotuga e devvi hadiya e hadiya rangalu gotuga balagana kamuga wani alon fardu fasnamada rakkateri veken fardu fasnamada barabaran ada kurumati demiti veken em alonu ge hama em fahu mi program ge mi nimmalum ge kurim salon hama dannom beenwa nukta ki alon menna mi isra mi'raj ge hadisa ga libigannan vi emme bodo e filawalaki e devvi hadiya namadu fardu fas namadu e fardu fas namadu barabaran ada kurumuge azum kanda ala mi vetwediya tanuga e namadu taka farwateri nuwe oikkamuga wanata farwa kuda kuraifa vi kamuga vi nama ves miedum feshigen alonmen hingashe ekan rangalu kolla tawbaga magar rujuwa ve fardu fas namadu barabaran ada kura mihun kamuga wumang azum kanda ala mahe ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ವಡಂತ ದೇವ ಮಾಲ್ಮಟಕ ದೇವ ಫನ ಸಂವರ ಬಡ ಶುಕ್ರದ ನಾ ಅದ ಮಿಯದುಗೆ ಹಂದುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಗೊ ಮೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಇಸ್ರಾ ಮಿಯರಾಜುಗೆ ಹಂದಂತಕ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಇಸ್ರಾ ಮಿಯರಾಜು ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಮಿಲ್ಬೆ ಫಿಲಾವಳತಕ ಇಸ್ರಾ ಮಿಯರಾಜುಗೆ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಂಗಾಫಾ ಕಂತತಕ ಮಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಅಳಗೊಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರನಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಸ್ತಿಬೆ ಫನ ಮಿ ಗೆನಸ್ತೆವನ ಮಾಲ್ಮಾತಕಿ ಬೇನುನ್ ತೆರಿ ಮಾಲ್ಮಾತಕ ವೀಕಮ ಅದಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾದುಮ ಕುರಿಗ ಹಮ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆ ಹಮ ತಿಬೆ ಫನ ಬೈ ಕಂತತ ಹಮ ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲ ದೇನ ಅದಳವಮೆ ಅದಿಯಸ್ ಹಮ ಬಲಿಮಡುಕಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ಒದ್ದಿರಿ ಉಳೆಮ ಮಿದನಿ ಅಳವಮೆಗೆ ಗೌಮುಗೆ ಹಾಲತು ಹಮ ರಂಗಳು ದೇತೆರೆ ಕು ರಂಗಳು ವಿಕಮ ಗವೆ ನಮಸ್ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಗೋಸಮುಂ ಅನ್ನತಂ ಫೆನ್ನ ಮುಂದನಿ ಅದವತಂ ಇತುರುವಮುಂ ಅನ್ನತಂ ಫೆನ್ನನಿ ಹಮ ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಕಮಾಬೆ ಪರಾತ್ತಕು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಮೇರ್ಷಾ ದೆವ್ವನಿ ಫರ್ದಿ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರ್ಮ ಫರ್ದುಂಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಮೆ ಕುರಂಜೆ ಹೇಕಂತತಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮಿಯ ಕುರ್ಮ ಮಾಸ್ಕು ಎಳುಮಶಾ ಬೇರ ನುಕುನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಜಿ ವಡಾಗೆ ನೂನಿ ಅನುನಿ ಕುತುಮ ಅದಿ ನುಕುಮೆ ವಡಾಗೆ ಕಮ ಗವೆ ನಮೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತೆರೆ ಕಮ ಗೊತು ಮಿ ಫುರಿಹಮ ಕುರಂಜೆ ಹೇಕಂತತ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮ ಗಿನಬೇಕು ಎತ್ತ ನೂಮ ಗ್ಯಾದುರುಕೊ ಬೆහෙಟ್ಟುಮ ಅದಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿನ ಮಂ ಅಳವನ ಹಮ ನಸೇಹೆತ್ತೆರಿವಂ ade mikantata ke alwe salome hama handan kuran je kantata ke handan akodden je kantata ke enka malo hama mikantata ve sammi faha kolli erat kura miyanna hafta ge salome handuma ge a program take tebe fona genestena a mawduta ka kiga irat kura biam admiyadu program belle vi tive semme ha belun terena war boda shukuru dannama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh